Malakan hamba no question suman babe kokho amono 2021 ni election afro ang INPT ni no khoroksa candidate ngai sung boba garabai alliance ngai INPT 5টা seat te bad bakio boba garani Tipra Motha lorai khlayo a jaga INPT ni ngai alliance partner ngai ang khoroksa te sini tabuk bortoman ni edisi hapang ni chairman afro ni INPT ni general secretary borom gonang jogodish deborma som khorok ni pasangkha pasangni phaikya haimani yakulo Maharaj bai kok salaimani yakulo babak tuino jodio ang afro decision takaya sini president JS sungjoton tongo aboni yakulo bowa gara saka salakya kok salakya oro sung jotono thamja jeng kaba kaisa party lo phalaimani chanai gobangma party tonya koranya a kokno agree ngai babak kok salanyai akulai जों murder ng thangka INPT by Tipra Motha aboni yagulo ang wasapono tei nijino te INPT ni hne wansukliya Tipra Motha phaimani yagulo Tipra Motha no hne wansukwe ang te Tipra Motha ni ngino samung khalai tongo te Tipra Motha ni kokno sawo Tipra Motha ni je ideology Tipra Motha ni je aim and objective abono tunyo ang samung khalai tongo te abo haikano khalai thangnai ta unrok je sawo INPT ada asai phika ongko phika abo to ani kuno idea kroi ang khanaka norong ni khutui tabuk khanaka buni khutui bo kiham misa khanaka je afro press conference khajan nokno hapana ang pataralia sabo khalai tongkha khalaya abo ang to tei saiman liya tabo INPT ni tei chini agini dol kasamungbo kuno kebo mo haikha saja kroi sengnotaw kuno agina INPT ni hisabe je buat basai family yagulo tak pas ngai INPT ni kebo kuno borok katal kasamphono ano omha kuno communication khalai jagya je seng tabuk party katal khro pinai party sini abo phirogu phele pinai ching alliance ba agreement je merger mone abo sakak pinai hinai abo haira kebo ano sanai bu koroi sengnai bu koroi angani Tipra Motha ni ngino samung khalai tongo buskango khalai thangnai tabuk tamongi tongkha inja abo ang kuno idea kre ini sat thana yo je Tipra Motha bo ga je election bo je kathalai samung mani abo ni pore da apo to ye chini pike sat region je haida jo ko tin sat bo jogori sat bo region je u dinga de bo region man ma asuk jorata angsia tobe ani mote hingkangka party se jekhane sabai kai phainai marjar jengkangka to mane region ni portion kaya party se kari khangka party se kari khangka region ni ko kaya tobe abo bomai system ngine boba akongno saka bahai kok saka abo to silia jehetu sini afro ni president INPT ni president tomoni sini sarbike sar sini JS tangmoni sini tabuni chairman jogodish deborma borom bonang jogodish deborma borok khorokni tabuk Tipra Motha ni president sini bikesa engka a jaga omahai mane sing aro khalainani ba engmane abo to tat seminya sing abo tabuk jodi haingi tongkhang ke ang borok boibo kok sana jodi omahai ngi tongkhang tamni bagi sabo tamo bahai ngi tongkha bomhai system abo man na tobe anga sa ko khalayo omahai engmani pesone keboni ungko tonglak sini je phaneroni yani haput tonglak tamni karone khalajaka sing abo nai nadi hingka nai mano tobe ani ano kebo proposal bo nai kre abo sanai bo kre kuno bo kre angan jaga ani stand clear ang INPT ni sing Motha bai mardarangka ba aba as ungko khelo samung khalai dong tei khalai tane je president khai tongai bole ki INPT ni kono sunggotono member hisabe go ba bini cashier hisabe to tong ba Tipra Motha ni bisingte INPT ro khile man yaguri da ma je hotini keta sungsaman nana tabuk Tipra Motha bai INPT khai kheglani kuno ko program je Kwrwi Kha जों जूट पार्टनार एलायंस इनके तारा लाइक tabuk IPF BJP je sarkar cholito mone
borong ni kheglai mano IPFT bai party ni alada जों जेहेतु और पार्टी से एक नहीं थंका और तो खेगला जन कोनो INPT बाय मथानी खेगला जन कोनो से करे क्या और IPFT बाय मथानी खेगला से करे क्या जों ताबुक जो तमनो जों जतनो पार्टी जों आ पार्टी नि जे बिनि जे नियम तमनि बिनि जे रुल तमनि आबनो मानि जों पार्टी नि सामुं मा खालायनाय खालाय मा थांनाय अ जागा कक बांला जन प्रश्न मोनसे काया पाइखाखौ नों अबन किनि ताम कक सुनायाव दरब सानाय Tabok nor thajung sungmani bo INPT ni tamo kre ni kya press conference khalai tabok sabo jan ingkha tabe ang saban mote hangka sini dasip soron ni khnao angka tabok to INPT party che kre party ni abo tamo tong kre ang mutul tei kuno kre party ni tamo kre tabe bo agi INPT party tongfuru hangka INPT ta party tongfuru hangka bo AGS ngana khub samut AGS o tongano assistant general secretary nga party paiman porota abo tei ungo korikha dokami tabu jehetu chine INPT ni president oro party ni no omuta omo hai kaisa kuchu je salaibane ya mung salaibane abo tamo chukili da angkha na buni ungko da angkha abo to saimaya sini tipra sarokni jefuru pano जों कुनु कायसा मानानि थांनि दंमोन समाव गंगनो जोंनो अमा हायखा सकागैनाय माया खालायो आबो सिनि बसंनि बरक दांखा कुबुनि बसंनि नुका सिनि आरि दांखा आबो जों साइमिया जों 2000 नि खबर नायनादि 2000 नो IPFT आफुरनि IPFT सरकार फाने जों अनेक किसुमानान दंमोन किन्तु जों 5 बছराव বিভিন্ন ভাবে দল কাগলাই सिनि जे বিভিন্ন एंगल सामुं खालाय दंनाय रक जतनो कागलाय जाय जों कुनु मानयाखा मायांमोन पर जों तामुका जों 20 বছর दयरा जों कुनु रिप्रेजेंटेटिव करै नि थाखा 15 বছর एडिसिओ सिनि आंचलिक पार्टीनि केबो रिप्रेजेंटेटिव करै नि थाखा जों आबो थानो तैसा थानसा ओंते से जों लास्ट इलेक्शन 2021 से जों आबो ओंने ताबुक फाइब्रु ताबुकबो विभिन्न बर रक अमाहाय खालायनानि विभिन्न पार्टी विभिन्न खालायनानि चाइतो गैतं सिनि तिप्रा सरक जों जारा सिनि थानसा होनाय रक तिप्रा सा होनाय रक जों जे बुसिवै तंगान नांना बुनि चुकलिबाय जों महाराष्ट्र सिनि बुबागारानो पुइतु चावैनाय गाइस सिनि डिमान्ड मान्या सा पर्यन्त जों लगी रनाय हिनाय जों बखा कराखे लगी मारनाय जों तिनि फाइके खाना माना मुजुमन बागै जों ताबुक बमाया 20 বছর आमा हाकेनो आबन सय बोसगां थाके 20 বছর 40 বছর थांगा अबा केनो जों ताबुक 75 বছরबो कुनु फानो मान्या कयेकटा सिनि किसा जों थामजांगनाय जों एडिसि मानखा तिब्रासा आबो दातिनो कागलाय थांलाय क्या दातिनो दल बालाय क्या हानि बागै जों तिनि अपोजिशन दङ हानि बागै ताबुक अजरावो अ आगिनि हालिया ताबुक सिन तिब्रासर अनेक बुजिका जों अजरावो जों दयज नायनाय बुबागारानि कक खनायनाय जों थानजागा तंगिमान खांके सिनि तिप्रासरकनि मोथांजांनानि लामा ओंनाय सिनि दिमान माननाय आबो जों बुखु माने खरं कतर खरं कुवारबानो साइमानो आर जों जदि ओइरां पैरा ओं थांलायके हांके दिनै दलखौ सामफुं हायखौ सामफुं जों अर माकारि फिनाय जों आसल पार्टी जोंनि उनको सिम्बल बायसे तिप्रा मथानि बुट बाजानाय पाजुंगो आबो कुनु आबो आइ इगुनतै दं हांके ना निनि ओंनाय काहाब ना आनिनाय विशेष खालाय सिनि तिप्रा सा जे साधारण बरक सिनि लुकुरक तंकसं तंनो लुकुरकनि बागै जतनि तेबो चाया ओंनाय हानि बागै जों बसकांगो सिनि बुबाग्रा जोंनो लगिरि साक जों लगिरि लायनाय हिनाय दजर रमनाय जों मातंनाय आबोनो आं नरमनि बिसिंथै जत लुकुरकनो कयनाय जुदु तिप्रा मथा खालायनाय सिमिके गुबुननि पार्टी खालाय दंनाय नरकनोबो आं कयनाय जों थानजा तंखांके जों माननाय नरक बिको होनाय सालायनाय बिको होनो सोंलायनाय सिन महाराज कासा काहाम कक साका गेरातार तिप्रा लेन ती आबुकी मेगी समिति फेमा हायदा 2 मिनिट बै मुफुनिति फेनाय हमा हाय जों थानजा तंनानि जे दज्ज फुरुगुमाया जोंके यां प्रसारलाय जोंबाय जों प्रसारलाय गाबख्रै जों थानजा तंखांके जों सालजा नाय आबुनि गोबां मा उदाहरण दङ थानजागा एडिसि मांका थानजागा
sini bikasani netite sung tinta bidan sabha mangka gobang ma omai sini chikon tongo tabo bo sung thamsang kangke sung sini demand manai hinai ang asa khalayo tei joto lukrokno ang putu chadi hinai koijo.